कला परे मु आज रियलाइज कली कि भाई मो द्वारा ब्लॉगिंग होबनी। हाय गाइस बोले 50 थर कहया बोली हाय समस्त पर जब मैं स्टार्ट कली ना एबे मु रियलाइज कली भाई मो द्वारा होबनी। मो द्वारा तो होउनी माने आउ होबनी मो द्वारा ए ब्लॉगिंग आउ। सो है गाइज वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मुझे रिटर्न कर भद्रक रु भुवनेश्वर को तो सकाल सकाल आसले तो से वीडियो भी बेसी बन पारे तो बहुत लेट्रे बनइली। प्रियवतर टे कम अच्छी भुवनेश्वर तो से सांगे पलि आसलु। ओ प्रियवदा बाबू हाँ मो करवा तो ये व्यस्त कहीं तो स्टार्ट हो जो भल चैनल जो रीच हम से आहरी बढ़िया से हम। फाइनाली आसिक आम छतिया क्रॉस कर गलु गोटे पेट्रोल पंप पाखे अच्छु सीएनजी भरुचु गाड़ी रे जा भुवनेश्वर पहुँचला बेलू आहरी बहुत समय लगे। गरम भाई निआ बाहर काली वर्षा होता आज निआ बाहर। हाँ तो फाइनाली प्रियवत मत छाड़ी से तार पलैगला मत ये चाउल बर्तमान नहीं जावाक पड़ो टेकिया तो किसी समय अपेक्षा कलापर फाइनाली प्रदीप भाई आ जाते मत नापी मुझे कहले जो मैं छिड़ा है चाउल धरिकी तो ये प्रदीप भाई सही पारे जल्दी जल्दी आसिले आसिक मत नहीं जाऊँगी। एबे मु बाहरी जावाई गोटे जगह जावाई एक्चुअली आज आसिक पहुँचली 12टा 1 पाखापाखि होगला आसिक पहुँचला बेलू तो तापरे खाई पी देकी टिके रेस्ट नेली कहीं ट्रैवल करके पूरा थकी जाइली पूरा। सो मुझे तो बाहर जाऊँगी बुलायापी मैडम को सहित मैडम अपेक्षा कर कथा है मु प्रत्येक दिन डेली ब्लॉग शूट कर पारुनी। 2टा ब्लॉग शूट कला परे मु आज रियलाइज कली कि भाई मो द्वारा ब्लॉगिंग होबनी। गोटे वीडियो शूट करने मत 3 थर 4 थर लगे शूट करने को पड़ुची माने कैमरा धरी पारुनी मु ठीक से कैमरार एंगल जना नहीं मु माने फ्रंट कैमरा तो शूट करुची एपट कर नौ सेपट कर नौ मतलब जना भी पड़ूनी जे को पटर केमती धरा जाए कैमरा। फास्ट दिन तो मुझे कैमरा को अनेली मुझे कही भी पाइली तापर मो कैमरा कौ एंगल धरुची मुझे भी जानी बस मैं एमती रैंडमली एमती धरिकी बस बनाऊँगी तापर जना नहीं बस केमती कौन चलती बस चलती तो आउ कौन फ्लो रे समस्ते बस जो समस्त तो कथा जो करिया ये करिया से करिया तो ये समस्ते कहले हाँ भाई कर ये सी बट जो स्टार्ट कली ना एबे मु रियलाइज कली भाई मो द्वारा हम कौन कह भाई पदे कहला बेलू मुझे चारिआड़ के अनौची काले किए मो कथा शुणुची कि शुणिकी किसी कौन भावुची जो 1 मिनिट 2 मिनिट जो मोटिवेशनटा आसूँ देखला बेलू खुश मोटिवेशन खत्म। आम मैडम बेसी पुश कर हाँ कर ये कर आसी जाऊँगी मोटिवेशन जो हाँ भाई मुझे करदे तापर कौन हो देखिपु गोटे कथा कहूँ सरला मु आसती मैडम को सहित बुलायापी टे लिंगराज पाखक गोटे टाइम थाए जो टाइम रे कि मैंने इच्छा हुए सब किसी करने ये करने मोर भी बहुत इच्छा थी आगुरी करने सब बट मझे कैरियर पे फोकस करने चक्कर रे तो मुझे किसी कर तो भाविली टे एबे ट्राए करिया बट एबे तो मो द्वारा होनी तथापि चेष्टा करिया देखिया एमती नुहे जे मु बस सी करुँची बस जस्ट फॉर फन मत टे भल लगुच बस एमती करने ब्लॉग फ्लॉग बनवाई तो स्टार्ट हो जना नहीं टे एबे तो बस स्टार्ट करुँची मो द्वारा तो होनी मैंने बहुत ट्राए कले मैंने मो मोबाइल मेमोरी फुल हो गला मैंने बार बार टेक नहीं कि हाँ ये बनैबी करी देखला बेलू तो भूल भाल हो तथापि ट्राए करुँची देखिया कौन हो आगू आपण मैंने भी कमेंट रे सजेस्ट करंतु जे केमिति कौन कले टिके बेटर हम तो जना नहीं टोटाली।
ଆସିଥିଲି ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେପଟେ ତାର ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯାଏ ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଏ। ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଲି ଯେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ବି ତ ଜାଣି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲିଣି, ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବି। ପ୍ଲାନ୍ ତ ସେଇଆ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଖୋଲିବି, ସେଥିରେ କେବଳ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମୁଁ ବନେଇବି। ସୋ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ଲପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବାର ରିସୁଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ନା ମୋତେ 3 ଥର 4 ଥର ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ କରିବି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ସେସବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିକି ଶିଖୁଛି, ଶିଖିକି ହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି। ବଟ୍ ମୋତେ ତ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଶିଖିକି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଆନିମେ ପାଗଳ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଗଲା ଆନିମେର। ତ ମୁଁ ଏଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲି ନା, ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆନିମେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆନିମେ, ବସିକି ଦେଖିଲି, ଦେଖି ସାରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ଆନିମେ ପ୍ରତି ବି ସେତିକି ପାଗଳ ଯେତିକି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଏବେ ଯେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଗଳ ହେଉଛି, ସେମିତି ମୁଁ ଆନିମେ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଟିକେ ପାଗଳ। ସୋ ଓକେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାର ଫୋନ୍ କଲେଣି, ମୁଁ ଯାଏଁ ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛି। ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଚଲି ଆସିଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ହବନି ମଜାରେ ଏ ବ୍ଲଗିଂ ଆଉ ନା ହବ ଟ୍ରାଏ କର, ହବ। ଟ୍ରାଏ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ହାଇ ଗାଇଜ୍ ବୋଧେ 50 ଥର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହାଇ ଗାଇଜ୍। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କରିପାରନ୍ତି କି? ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ତମେ ସିନା ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଦେଉଛ, ଏଇଠୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ସରିଲା ପରେ ମାନେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସରିଯାଇଥିବ ସବୁ। ଜୁସ୍ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦୋସା ଖାଇବା। ତ ଦୋସା ତ ମିଳିଲାନି, ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପମ୍ କ'ଣ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଳେ, ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 4 ଥର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ସାର୍ ହେଇଗଲା, ଯାଇକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଇନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ଏମିତି ମିନିମମ୍ 3ରୁ 4 ଥର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ସେଇଠି ଦୌଡ଼ିଛି। ଦୋସା ଖାଇବାର ଏତେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଦୌଡ଼ି ଆଜି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ½ ପାଖାପାଖି ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ତ ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ସେ ମିଳିଲା, ସେଠି ନାମ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ସମୟ ପରେ ଫାଇନାଲି ମିଳିଗଲା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା, ଦେଖିବା ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ 4 ଥର ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ମିଳିଛି। ତ ହେ ଗାଇସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ତ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଯିବି ବୋଲି। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିକି ବ୍ଲଗର୍ ହେବା। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ବ୍ଲଗର୍ ନୁହଁ, ନା ଆଜି ନା କାଲି ନା କେବେ ହେବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ହଉ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ।